Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian Shisni Thek Bana Kalyang Kaseng Hinyotrap Integrated Territorial Organization Mauring Keneng Circle Haka Step Jong Kalai Poitrik Ubanai Leber Arja Apusan Kalalap Dalade Ya Kajingdon Kajingkrong Pisa Bian Haka Kerdop Talasi Jong Katanat Klau Kakasil Autonomous District Council Kabadan Hapuriang Nakalyang kahito Mauring Keneng Circle Bat kahito Sengkeme Mentakasni Kashitarik Ubanai Yayong Arja Apusan Kalalet Banyakendo Yau Executive Member Badekmi Yaka Khayi Kapateng ka KHADC Uba Winston Tony Lingdo Bat Kumjuru Yau CEM Uba Shembor Lang Renja Ban Ujor Persha Yaki Brio Ki Badan Kti Haka Ban Lumpisa Bian Haka Kerteng Jongka Council Kumban Chukdo Hangni Nakalyang Kaseng Haka Jenglet Jurep Jongka Haka Tegisngi Kalalap Bakadan Kawai Kakali Pick Up Kabakit Renga Kabalakeno Bakala Syapan Hadu San Hajar Naki Brio Kiba Ab Shabar Jongka Kerdap Talasi Ketanat Klau Bat Kaseng Kalalap Ru Bau Ofisa Jongka Ketanat Klau Omdon Setia Bat Kitei Kinong Trei Ru Kim Dan Kajing Pong Yaki Uniform Henry Klem Jing Salia Kiladawa Bat Pan Bet Hadu San Hajar Na Ketega Kali Pick Up Haga Tega Jing Ekren Kalami Ru Kajing Enya Kabajur Bha Hapadeng Uwe Hubri Ubala Kamyaladi Kum Unong Trei Jongka Kerdap Talasi Bat U Presiden Kahito Mauring Keneng Circle Habakran Cekilat Patai Kubor U Presiden Kahito Sengkeme Uba Dan Bok Dekar Ula Ong Baha Kajing Kendu Ya U CEM Ka Council Nakalyang U CEM Bat Ka Council Kila Penkut No Mardor Ya Kajing Ai Lease Ne IY ya kiriu shimet ya kate kerdap talasi jong ketenat klau bat on shimtino ada ke council nado mentakasni ban penyat ya kate kerdap uba dan bok uloong bana kalyang ke district council kansele da ke bating ya kite gibriu ki badan kti ha ke ban krong pisa bian na kiriu pat ba bat ong bana kalyang ke sengru kandang yai pet ngor bha ya kum kini ki kam yo le se kidang dan sa ki wei pat kilang yong ni ki wei ki tenat ki bale ya kum kini ki jat kam Uba dan bok ula ai jing ro ru ya UCM ke district council ubala shimti mardor ban pendu ya baro ki list jong ke tenat klau ke badan hapo upot usam ke jingkmi ke council siapa hai por ba mukot lawan ban denlang ban ni ban shimni ke coverage te mentas ni na kalian jong ka hito sengkme rengkan jong ka Mauring Keneng Circle ni lawan ni mut ban kendu yo EM mo be de trade tahendrai ndelak poyang ni laong ba kani kam kamat hadin bingilai ya keren kadai badi siam tengilai kendo badi ba chembor halor ketu ke jingja ke ba menin hapo Mauring Keneng lai hi ba kadon ke jing lumbe ai san hajar nagi kali ba kit ya uranga naka liang jongkat nat forest te iwan ban pani jing pincai naka liang siam mula ai jing ke jing pincai ba hadin ketu ke jingja UCM nak yang berjongki kelak pengkut no ya ka list ane ya ka jing IY sheki reushmet te bit effective from today ngaduk mentakasni ke kat tang ya ka forest mo jadi ban long specific ndai ki we kelap stock ni kita ya ka forest ni ngaduk mentakasni la shim ti no daka dus konsel kan pe li kan kemik ni ya habis dia apa tu kat setiap minit itu ku balon besar ni dia setiap bagi jumlah pada ham ya kitu kidai ki bashim list kat kum ka jing yo nomor ki la ong sai begitu kim de ki staff ka jongka konsel pe ngi la ong ru lada dia bagi don ki staff ki ba long ti lang tu kidai ban pinistom pada jing sai ngi lawan da kawai ka mat ki ba ngi mut ban ong ba de ban penduk na ka tu ka tandar midredi te hendrai kai ka ba stona ka mas poi shwa ban niu kil naduk mentakasni na ong ka naduk lai poi terek ka ba menen kar kila pun kutsunan naduk mentakasni ken pek ka ni ka KHDC ling ba ni ka forest check so tu ba kat ya ka KHDC ni itu beliau bagi badan keti dan ni kan dia apa kami dia tu punya dawan yang berjuta ni kita yang bertension dengan sejam ya ka tu nomor kidai ki private desi ni na kalian jong pasang ni ngin se shong perkat bat hon ni la ong ya ka nila IT ru ba na kalian jong kan konsel kan le ko pentingnya ya ki tengi e jing start juga konsel nomor ki don ki ain guru ki norms hapor ki tandar ki ong no ya ki bat in budien bat kan sapoi ru kan ni ba hadu ba ni haban budien ba ni haban IFIR nomor ba ka jingle jong gitu ki breu kolom pisang tu kede hadien ke jing ujor ni ki pat ba ni ki khana school lagi one class ni bat khamtam na gitu ki buwan bala beling ong gumta dangshen
ki kena school ki population ni pilatip ki hang ni bobon ki bara nong kon na po thain ba pher tam ne ki rural area na ne thain nong kon dong ki kit nga bo pri ar lai ber ni tang ban yo na mar ba mla ban afford ye kata mla ban tiket ye ka gas ten rei kumi tur hap seban siu khajna to ko long ka ba pangthang sisa but so ko wai ru teng de ki kit de ki klentang ki bla bit cement ki ban snai siang ban sna pilar kumi tur ki fine te to ya ka bla dep mla le ban le issue an ring isuk men pat ba ka forest nang ba ke HDC kala simti hi usia mi bahet tengin pek ngor bat nginum sengap hiru bat ngin yai budin bat ngin budin ya kani hatu la da ka pek ke HDC kala ne man pek la kam yo kidang don shu yang kilang yong no department tengah kermen bat nga ajing ro usia ba sim bud ya kani da ka ba penduk na ya ka jaga dia song borok ki ko forest ndai tang itu andre haboro untuk ukur sam bo pek ka HDC datang kata hina kalian rajungi ai play bat na kalian jong kaseng hi kan budin ya borok khoi kitul ge check ge ke bada dan po hasil bat po tente hir tunjuk tang ni kam ya katang i klam tip ne shu nomor ba ki ong kala ba bungkot tengi rasu ong shu ban yu nomor ba kam so ya haf shu ban ngin ya kren ko long kum bro la de piam nyati pa ka isu Udah